Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Khaidira Nursa. Saya akan membahaskan pada kali ini tentang sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal, teh yang gekun sifat nafsiyah. Jadi teh yang gekun sifat nafsiyah. Sifat nafsiyahnya iji tabuh sagai wujud. Jawab, hal yang wajib ba'dat mutifat wujud hana karena ngan sapa karena sifatnya mewujud ba'dihin hana ba'karit. Jadi sifat nafsiyahnya mewujud ba'dihin hana ba'karit. Sifat nafsiyahnya cuma sabah sifat, yaitu wujud saja. Arti wujud na Allah Ta'ala mustahil hana dalil jih Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah kali berpujit 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta atau kedua jih. Selanjutnya hatta kedua soal teh yang kun sifat talbiyah. Kiban yang kun sifat talbiyah. Jadi sifat talbiyahnya 5 buah sifat: qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah. Jadi 5 buah sifatnya gepenan sifat talbiyah. Jadi sifat talbiyahnya jawab ibarat ni bak takutan barang hana layak ba Allah Ta'ala, sifatnya hana mawujud ba'dihin hana ba'karit. Jadi sifat talbiyahnya hana mawujud ba'dihin hana ba'karit. Sifat talbiyahnya cuma 5 buah sifat sagai, yaitu qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah. Yang kelih soal teh yang kun sifat ma'ani. Kiban cuma yang kun sifat ma'ani. Sifat ma'aninya 7 buah sifat: kudrah, iradah, ilmu, hayyah, sama', basar, kalam. Cuma nyan sagai sifat 7 buah. Jawab, nyan ke tiap-tiap sifat yang mewujud yang jidong ba'zat yang mewujud jipu wajib lejih zat mutifat sabah hukumnya sifat ma'nawiyah, sifatnya mewujud ba'dihin dan ba'karit. Jadi sifat ma'aninya 7 buah sifat: kudrah, iradah, ilmu, hayyah, sama', basar, kalam. Jadi sifat ma'nawiyahnya mewujud ba'dihin, mewujud ba'karit. Mewujud ba'dihin, mewujud ba'karit. Selanjutnya soal teh yang kun sifat ma'nawiyah. Kiban yang kun sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyahnya 7 buah sifat cik: qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallim. Kiban yang kun sifat ma'nawiyah. Jawab, hal yang sabit ba'dat mutifat ma'nawiyah. Karena jih mutifat ma'ani temajud bandua jih mulazim sifatnya mewujud ba'dihin tan ba'karit. Jadi sifat ma'nawiyahnya 7 buah sifat lagi tak pegah bunuh: qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallim. Tetapi jih sifat ma'nawiyahnya gara-gara na sifat ma'ani na sifat ma'nawiyah, karena sifat ma'nawiyahnya hanjat na apabila menyohana sifat ma'ani jih mulazim duai menyohana ma'ani ma'nawiyahnya hana padeng. Selanjutnya soal puan makna dihin. Jawab, nyang ge i'tikad bahti, sesuatu tak i'tikad dalam hati nyan gepenan dihin. Soal puan makna karit. Kiban yang kun karit. Jawab, menya ge buka hijab lemah takalun. Menya buka hijab lemah takalun nyan gepenan karit. Hanya sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.